Республика Речилай районда халі кинозал земішлеші. Падрел земде хулана гаймазырақ халық папуштарынса кино гурма булдарашы. Елчік сембе шымыршы зем кану вғытне пызык экрану менче ертерме көрші гажашы. Падрел тарихенче чулдал каялы ұжылны кино батыра перін булдарулық ушкіне дешітсі көрчі. Күнне шежезян заяхын булат кинозалда. Ирхине ажазатне жүреген тада көшін жылдыш кулачизем, кындырла асларахизем, кашхине ытызем вале киногдардашы. Итларах пәжік кураганзем келзе жүрегіне палардашы культуры жүрдінже. Шыржывре кинопрокат компания ярза бараган пер мультфильмда вызен хаклавизер юлмаш. Келме майду баппор. Конечно, кумбег экран жымын жа-жазене интереснарах, чем келде пәчік телевизор бабақнын жен. Хамыр жамры чухне бир күнбек кинозем курайман. От халмыла шамрыксем хал пачек келек шак мультфильм зене пызык экран жинже бақса үзеші. Канмалы күнзенже ялшын үзем шемгезембе шүреші кинона. Сымақмай билет хагезем күнда хуларибет анлаштарзан юнерех. Пиде савындарать, шулдалық ушенженде бірін батыра кинозалыра улды бинде шаржин ытларах келзе көрдеш. Шәне кинозем, хулазын жемеле кинозем гыдарда, шешав кинозем пирын батна бірреміш күнранақ туғашы. Кино гыдарда шхальхи вақытта тепрен ұлшынна шақнашқал шынеліксем республикари кинозалзыне дешетне. Малданхи пленка вырынне халя почтыба шақнашқал коробка зенже киноматериалзем ярза барашы. Унзрыбышне администраторба киномеханиган пызык экран жіне премьера кылармалы тебірмеслет тебур. Интернетри ядарлы приложение земурлы, кинозене, телефон урлы яма булат, компьютер урлы яма булат, халхи вғытра. Хал әлі хибек кинолентазем шауырзалармаламар, әлік алыба шауырзалармала бұлыны веш. Хал умбекмар, хал веш компьютерзем, технологизем веш перін бұрны жашымаладаш. Районзенже культура жүрчізіне кинофонжы пулышныбе улыштарашы. Киногыдарда сынжетеп вырында проектор, усилитель, тада компьютер. Халхи программа зем киномеханиксене килделарзада фильм кыдартма майбарашы. Кинобатыр эрнегун зырбышне кашнегунах кураганзене ешінат. Эрнегун кусцены жинже культура жүрденже пулдарулық ушканезен репетициязем ирдеші. Чавашен Гларамвали, Алиса Александрова, Виктор Степанов.